Tutu Bible Taturadi Nintu Mathai Tang Khairat in Kulamani. Atlang Pi Sisukri Chana, Sisukri Chani Tu Hita Hinasi, Anu Mary Tu, Joseph Ekan Ani Hami, Isna in Any Umhan A, Sangshaw in Amela Dika How. Aham Tu Joseph Tu, Till Amhaning in Tua Adu Tu Zami Si, Simen Selo, Mary Tu Zabim Hai Adu Zadir Adu Da. Ani hamna khathi de in gilat lai dikwa arotling tukong arotling mang leo akhan amang apoy pa manjong ini bakat ka asna alamali David defa Joseph Mary hi nanupita ilako ka atila seja defa poy ni hi Sangshaw tong in si Fapa asing lai I men azi sumasaklay seja dia mika an sonak chung in akam halay dia di Hoy pa profika in amin tu Emmanuel asilay dia achimi at lunak hada a hitil biyote an hi asi Emmanuel di tu patiyankin sina dinak asi tuta a Joseph tu ohong athautik a hoy pa wanjang ini achimi katwa Amerika atit simen salo fa asing hantiang nulaba and salo papa ashimi tu Jesus dia Joseph ni asa putani supernang to kose Amen. Mathai dan khat chang theriat in chang le chang atiang athum tlang pi Jesu Christ chuat nak Jesu Christ achuat ning chu hi ti hin asi anu Mary chu Joseph khan ani ham chana in ani thana thing thara unna gun lai ti kha hal aham ti Joseph chu thi aman in to atu zan mi asi sapat se lo Mary chu zapi phaya ning za ta atu ram cha ati ham na dia kuwa mang tukang arwat mang liwa khan amang a ulwan sumi pakhat kha asimna alam I David defa Joseph Mary hinano pe cha ila ka ka ti ha zeja dia fa poimi hi thiam sarau thong asi papa ashimlai I amin a Jesu saklai zeja dia ami kha suan nang chungin akhap nalai dia ati boybani prophet ka in ngamu chu fa poi lai I papa ashim lai I amin chu Emmanuel asilai dia achimi athuna kha cha a hi thil vialte an hum hi si Emmanuel ti pathian kan sila ti nak asi